za youtuberi i youtuberke. Evo da još jedan klip ovdje snimanjem. Znači ovo je treća nedelja, prvi trening u toj nedelji. Već je čučan, mislim sam imao problema sa dubinom, prve 3 serije nisam uspeo da nađem dobru poziciju za šipku, uvijek mi je bilo mnogo teško na leđima, zato su mi slaba i gornja leđa, ali vidjet ćete da mi bežim malo napred. Evo, ja mislim da ovo nije dobra dubina. Tako da jedina loša strana ove kamere što ne mogu da vidim odnos teretani kad snimim kako sam uradio, jer ne znam da li je dovoljno duboko, ako očigledno da nije. Evo vi napišite dole, mislim da je ovo dobra dubina. Ja mislim da nije. Ove serije nisu bile preteške, ali bilo je možda na zadnja 2-3 ponavljanja prsti težine, ali sad ću vidjeti koliko ide napred, popunici koliko je brže podiže vremena. Evo. Ali poprići sa vremenom i poradit ću na dubinu i vratno ću početi da radim više high bar. Tam ću mi više uvoditi kvadricepse, ali nema veze. Vidjet ćemo. Da, i recite mi ako vam dalje je mnogo da opustite svih 5 radnih serija, ili ako treba samo jednu seriju, tipa prvu ili zadnju, ili da ubacim jednu seriju, a druga tipa da bude neka baš teška serija gdje sam jedva samo na izglendova švar ponavljanja. Vidite ovdje je baš loša dubina. Znači što se tiče treninga, nije bilo ništa specijalan. Ne znam, treba više se zagledam, treba više da spavam. Jeo sam relativno dobro, onda sam dovoljno kalorija, ali mora da se radi na mobilnosti. Ja još malo dobit ću ove patike za čučanj, tako da vratno ću lakše probiti dubinu, radit ću review na patike kad budem kupio, tako da rećem koliko mi se sviđaju. Da, igrao sam se sa širinom hvata na čučnju. Dosta ljudi govori da kad se radi low bar da treba da bude što širi hvat. Meni to uopšte ne odgovara, šipka mi nije stabilna leđa, imam osim da će isvrti. I meni mnogo više prija da se zove što uži hvat, osim se mnogo čvršći i stabilnije. Mislim da ovo je ove dvije zadnje serije sam uspio nađem bolju poziciju šipke, iako beže mnogo napred. I ovo je prvi trening gdje sam radio ključnom benču mrtvi da uopšte nisam osjetio bol u leđima, znači samo sam osjetio mišić kako je napumpan, prvi put da nisam osjetio bol, tako da na dobro smo putu. Napokon posle ne znam, znači 2-3 godine ključenja ušao na bolim i evo lako beže nazad, ali to nije toliko strašno, gledam i klipove i ostali od 5 kliptera. Trudio sam se da mi idu što više ispod šipke, ali tako je kako je, promenit će se vremenom, radit ćemo na tome. Prvo moram popraviti dubinu. Sad ćemo da vidimo. Vidite, ovo je možda paralela, možda i nije, tako ne znam, vi napišite šta u komentarima dole što mislite. I sad ću pređu na moj čuveni bench. Znači bench, ovo je druga nedelja da radim 80 kg. Prve 3 serije su bile lake, prva serija je baš bila laka. Zato i 4. i 5. su bile teške, vidjet ćete da sam morao da izgleda zadnje 2 ponavljanja. Vidite kako lepo ide. Imam problema, vidite ne zaključavam lakve do kraja, znači to moram da ispravim, to ne primećujem dok radim. I da mi šipka ne beže mnogo gore dole, dešava mi se da da spustim mnogo ispod radavica. To će, mislim da to može se vidi na ovom klipu, na jednom ova da snimam iz ovog ugla se vidi kako šipku spuštam mnogo napred i onda gubim kontrolu nad njom i samim tim trošim snagu bespotrebno. Mnogo bolje da se iskoristi. Evo vidite, ne ispravim do kraja, dupe se ne podižu što je bolje u odnosu na prošlu nedelju. A vidjet ćemo koji će biti pet, budem pokušao 87,5 puta ili 85 ponovo. Tu je kolega Kostić i kamerman, zaključam iz metova, naš huligan.
Vidite zašto ovo peto ponavljanje kroz diskomporation za maksimalno izvučem dosta, ne znam, da bude mi mnogo bolje. I često recimo što mislim da se malo poboljšala formu odnosno na prošlu nedelju. Prošle nedelju sam baš dosta više dizao dupe. Ovdje nisam, mislim da se sad bolje kreće šipka. Znači samo da zaključujem, vidite da nije samo gore dole, nego lepo ima, šipka ima taj kao mali luk. Evo, Kostić skače u pomoć, ali bespotrebno, znači sam uspeo, neću biti slabiji, gurat ću 85 puta 5, relativno to je bila smiješna kilaža, sad je izazov, ali bit će bolje. Ne, recite mi što se tiče ovih klipova treninga, da li hoćete da ovako pričam u njima, ili samo da pustim neku muziku pozivim, da se ubacim samo po nekih serija koje su teške. Evo ovdje mi je malo bilo loše putanje šipke, ako možete da vidite. A evo, tu se izvuklo. Da, ili ako hoćete, na primjer, da postavljate pitanja u komentarima, a ja ću da odgovaram ovako u pozadini klipu do klip ide, ja ću odgovarati. Evo, to je bilo relativno ok, jedino što mislim da mogu dupe više da provučem, da bolje zaključam, pošto na kraju ispada kao da ne zaključavam kukovima, zaključam kolenima, ne zaključam kukovima, tako da to ću obratiti pažnju sljedeći trening. To ćete vidjeti ovdje na ovih 5 ponavljanja. Evo vidite prvo, mislim da ovo prvo nisam zaključio, kolena jesam, ali kukovi nisu prošli, isto i na drugom. Sad ćemo da vidimo treće. Evo treće sam provukao, i napišem dole, mislim da sam u pravu, imam četvrto provukao, malo mi se savija ova desna ruka, to nije dobro da povredim biceps, znači na tome treba se povredim. To je relativno to, nije bilo toliko teško, nije mi se raspadala forma osim te desne ruke. Evo ga ovdje pokušaj pendli rolla, ovo radi s vremena za vreme, što mora jače gornja leđa, znači vezujete gornja leđa. Ovo sam radio sa 70, znači radio sam dve serije ovoga sa 70 kila i radio sam jednu seriju ovog bicepsa na košoj klupi. Forma nije savršena, ajde na da kukati, sve je biceps kod je bitno. Tako malo bodybuildinga za kraj. Tako da youtuberi, to bi bilo to za ovaj trening, da, i posle što sam radio farmer zvuk, ali to nisam snimio, to sam zaboravio da snimim. Tako da to bi bilo to za ovaj klip. Napišite dole u komentarima ako imate neke sugestije, ako hoćete malo da promenim ove klipove sa treninzima, znači da ne pričam o njima, samo da pustim muziku, da pričam o nekim drugim stvarima, da odgovorim na pitanje i odgovore. Mnogo pričam, to bi bilo to za ovaj klip, vidimo se u sljedećem klipu. Bye bye!